Shalom. Oros mau batah ganupan. Sonai huma nasyam Huria GKPS Bekasi na mengikuti ibadah pertongguan tabadi borginon nai rumah tene. Onma pertonggoan pamukah badi tahun 2022. Arab uhur nami batah ganupan. Huria GKPS Bekasi boi mandihuti pertongguata. Paimai pukahita pertongguata diar ase saat teduh imulai. Amen. Puji hita Tuhan tamar hita doding haleluya nomor pitu ayat sada tambah ayat tolu. Pasir-sir hitama hadirion pakon paruhuranta lahu mamuji pakon pasangapkon Tuhanin. Ibagas gorani naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Ali Tuhan naibata hamdo naibataku nahu pindahi orahan do tonduihu bamu si holando dagingku bamu songon tanoh na dorging anjahan nahorah na somarbah. Haleluya. Halaniai doding kon hitama idok niuhur ni Jehovah naibatatain anjaha pabotoh kon hitama hasitongani. Si hodo urna
Tuhan pajumpa bui pakonihan sai roh mahamson hari Tuhan podahi hamhanami sai roh mahamson hari Tuhan podahi hamhanami mertongko mahita ham Tuhan nai bata na itandahanami ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian apa terima kasih do talup sembah konon nami hubamu. I parmudu-mudu i parorot i ramoti jana i pasu-pasu hamdo goluh nami. Mambain boi hanami marhasadaon pakon ham. Tondumu napasingin ma natongtong makasomani hanami. Ase marguguh hanami manjalohon hatamu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ipadas hanami tonggo nami. Amin. Puji hita use Tuhan ta marhita doding pinujima ham Tuhan. Puji maham Tuhan nai bata umbani bois ni soraki ibaluti ham hape horukin marhinte holong munatar sulu ubagas tanganmu au marondos ham nai bata si Pitoria Domai paubaham tangisku ase mando ringgati hubamu Biarlah ya doham jaoba ito buham doau nadoyukon Langdei dingati ham dosaku paluau humbani hasusah Pujian Tuhan surakurhin ditahan Tuhan urusanku Pujian Tuhan dan surakurhin ditahan Tuhan urusanku. Tangar hitama hatani nebata nadar surat bani Yesaya 55 ayat 10 das subani 10 tolu. Yesaya 55 ayat 10 das subani 10 tolu. Ai songon udan pakon salju namadabu hun langit anjahamulak hujai tapi yarbahi do tanoh ai ibahen do ai napu anjahamar tumbur lahu mambere boni bani parjuma apa si panganon bani jolma sonai do hatakku naluar humbani pamanganku seng lu meisonin mulak hubaku tapi bahenon ni do muhubani na hu harusuhkon anjaha manjadi hujape ai husuruh ai bagas malas niuhur dohani maluar anjahai bagas hadameon itogu-togu dolok-dolok apa butu-butu marolopolop ilo benima anjaha sagala hayu na italun martopap-topap gatih ni duri-duri tubuh mahayu ares anjaha gatih ni latong tubuh bunga namorum masa doai gabe barita bani goran ni Jehovah
Anjaha gabe tanda sisa dokah ni nasoboi masap. Amin. Martuah do nama nangar hata ni naibata anjaha na marimbagas konsi. Amin. Puji ta Tuhan ta, mari te doding haleluya nomor 407 ayat sada das bani ayat 2. Puji Maha Jehovah Tuhan naibata ai marjumbalang dogorani aganu panjolma sai marsombama sai hagolukon hatani also haganu panmambur tubuh mamalas liur Gubai pangarapan Ongna tetap Rap manguluk kon gorani Iondo marsombah bani naibata puji maia pargogodoi ulang marna loja sairikon ma rap mambalosi hatani holso haganu panmambur tubuh mamalas liur bukai pangarapan tolong na tetap rap mandoding kon haleluya. Martongko mahita. Tuhan ne bata bapa nami namaringanai naguri atas. Ibagas unduk nyuhur rohanami marlopi tangan hulu bemu Tuhan. Padas kongok malas nyuhur nami. Halani hapon hanami do hina jenges sitak kasumanimu ibagas pada nyuhur nami. Terlebih ibagas penerangan Tuhan kondisi ini negara nami atau pedunion Tuhan. Nah, ilanda virus COVID-19. Tong-tong doa nami boy madalakon kegiatan nami Tuhan. Marhite pangrupion pakasomanimu Bapa. Malasur nami Tuhan. Bani hagenupan holongmu Tuhan. Na tetap menjagai hanami ibagas hanami na mengidais na surani hur nami naruk ipasir hamba. Terima kasih ma Tuhan panorangon homa boy hanami riap marhasa daun ibagas nama muka pertongguan sektor marhite live streaming. Bapa talar do idaham Bapa sonaha kondisi ini persekutuan nami baik bani hari Minggu sonaya ke bani ibadah pertongguan Bapa langgui hanami riap secara normal songona salku ibagas rumah panombahan nami yang hubang tapi postur nami Tuhan buidu selpon hak maganupan COVID-19 nasonari idopak hanami dan kami sangat merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ma Bapa penolongan homa hanami
sihol na padason mangindo mangelek na sinurani huriamu itong-atongani ikapes Bekasi. Ase humban nami haganupan jemaatmu jemaat IKPS Bekasi. Ase tondui mana pasing mana tongtong ali Tuhan. Nanian ibagas harion nami Bapa. Ase mampu nami Tuhan. Ibagas na menghadapi gejolak-gejolak nadong itong-atongani masyarakat, sonai lingkungan, sonai gereja nami Bapa. Ase lebih dewasa hanami Tuhan. Ibagas na pataridahkon bahwa hanami tetap marhabiaran humbamu. Ajari hama hanami homa Tuhan. Ase lambin botoh kanami. Nalaho pamalason uhurni hasoman keluarga lingkungan gereja atau masyarakat sekitar nami Bapa. Ase boi tong hanami le Tuhan. Ibagas na jengis mar parsauran ijape hanami maringanan. Tambah kang pasu-pasu nami keluarga lepas keluarga sonai ge nyombah ni huriamu le Tuhan. Ase hama tong koma nama jagai si dia terlebih Tuhan ibagas kondisi sonarion le Bapa sipata galek doha nami na songon orang tua ibagas nalaho majagai nyombah nami le Tuhan. Tapi pos dohur nami Bapa marhite pangelekan nami buido si dia le Tuhan na tetap marhabiaran hubamu janah bui mengandalihon harion ni Bapa ibagas gok hama holon sonai ki gok gudan itong-atongani si dia le Tuhan martonggo do nami le Tuhan mubani haganupan timer nami sonai agi Bapa Pandita Wilmar pakon hinang bipo bunga rondang. Ase hama tong kumali Tuhan nama parguguhi si dia nama mbere pamboto humbani si dia Bapa. Ase bagas naringkas tong si dia ibagas nalaho padason hatamu Tuhan itong-atongani huriamu secara khusus di KPS Bekasi. Ase marhite hatamu narup ipada si dia bui menjadi gogoh humbani huriamu di KPS Bekasi le Bapa. Sonai doh magi hanami PHMJ Majelis Situa Pakon Samas. Sonai ge ketua-ketua seksi le Tuhan. Malas suhur nami Tuhan bani asa daun nami ibagas nama bobakon haganupan program ni huriamu di KPS Bekasi le Tuhan. Haganupan in Tuhan sengalani gogo apa pambotoh nami. Tapi halani tondung na pasing do Papa nian ibagas harion nami halani ay Bapa ipalar hanami doho mali Tuhan sonaha ase haganupan kegiatan mardalan ibagas nadiar jan haganupan in boy laksanaon hanami anggoriap ham pakon hanami le Bapa sonai doho mali Tuhan pengurus seksi Bapa seksi nama poso seksi inang seksi sekolah minggu seksi remaja sonai gelensia Tuhan talardo idaham sonaha tanggung jawab ni sidiol itong-atoha ni seksi ni bei malasur nami Bapa ase berehama homa bani sidia guguh pasu-pasuham horjani sidia sonai geniong bah ni sidia Tuhan ase boi tong sidia ibagas napokut madalakon horja nadop ya pehon postur nami Bapa tondi muna pasang dunia di bawah sana di sini lang lole sidia bani tugas tanggung jawab membantu bani seksi ini saya doa badan pembangunan apapun badan Jokowi malah suruh nami Bapa bani haganupan homa tanggung jawab ni sedia ase ibagas natong masih dia Tuhan sir ibagas nama dalakon haganupan tugas tanggung jawab ni sedia terlebih diakoni Tuhan ibagas panorangon nah sangat diharapkan di dalam memberikan pelayanan ase lambin margogo Tuhan huriamu nama dopakon hamaholon terlebih ibagas kondisi kesehatan panorangon ale Bapa ase tambah-tambah hokama homani si dia gogo namar dapot ase ringgas si dia
ibagas nama dalakon haganupan tanggung jawab gereja marhite diakonia. Sonai dohma tim doa, tim pembinaan, tim gugus covid, tim multimedia, pakon tim pemusik. Tuhan, bani haganupan timon nale Tuhan. Ase hama homale Tuhan na tongtong nia ni bagas sarion ni sidia. Ase aha nadop tugas na ya pehon ni PHMJ hubani sidia Tuhan. Ase bagas na tongtong sir sidia ibagas sama dalakon jana dengan persiapan yang baik sehingga terjadi harmonisasi pelayanan ibani tonga-tonga ni huriamu GKPS Bekasi jana marhite pelayanan nami nama Tuhan semakin dimuliakan. Martongko romani banihan soman nami Bapa na terinfeksi COVID-19. Bani pika-pika panorna salpu buedo masuk laporan Tuhan tonga-tonga ni huriamu GKPS Bekasi na terinfeksi COVID. Jana ibagas gok tonggo do huriamun Bapa asebui sidia margogo jana humbani 44 halak Tuhan doma adong na bersaksi menyatakan mengalami kesembuhan karena kuasa Tuhan. Nai doma soman nami mungkin nasing Tuhan nalapi patugahkon kesaksian na utong-atongan ni huriamu asebani panorang noro tong homa sidia sir Bapa sonaha panramotionmu bani kondisi ketika mereka dalam kondisi kena COVID-19. Martongko mahanami bani Bapak Janisman Purba sektor 9 Nasaret Nasonari irawat rumah sakit Siloam Bekasi Timur setelah menjalani operasi hernia Kamis 24 Februari 2022. Bapak terima kasih ma Bapak buidu haganupan mardalan proses na ilaksanahon na laho pamalumhon ay mahasoman namion oleh Tuhan. Jana pasu-pasuhama terus Tuhan apa yang menjadi nasihat daripada dokter, apa yang sudah diberikan dokter melalui obat, biarlah Tuhan berkati itu Tuhan. Sehingga saudara kami Bapak Janisman Purba dapat mengalami kesembuhan Tuhan. Sunai Doma Inang, calon Samas Pristauli Turnip, Inang Nyonya Situa Winter Girsang, sektor Onom Getsamani, na perawatan di rumah. Bapak talardu idaham sonaha kondisi ni inangon Bapa. Halani ay Tuhan guk ibagas pangarapan duhan nami hubamu Tuhan. Ase tapeo kamata muna guk pasu-pasuin. Bani akula ni inang calon Samas Pristauli Turnipon Bapa. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami sangat prihatin Bapak melihat kondisi Ninangon. Tapi pos duhur nami Tuhan, doma ipatugah kanami hubamu. Jana hijah nami Tuhan dari waktu ke waktu banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Jana aido pengharapan nami Tuhan. Aido sinurani huriamu terlebih sinurani keluarga Ninangon Bapa. Ase pasu-pasu hama obat Tuhan, sunai perawatan keluarga, jana bereham guguh ubani Bapa Situa Winter Girsang, ase bagas nasir siria Tuhan, ibagas nalaho merawat Inangon sampai sehat. Sunai dohoma Bapak Jubelman Purba, jemaat sektor Tolu, Tape Dotan, dalam pemulihan setelah menjalani operasi ginjal di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo Jakarta. Tuhan ibagas na tota pokut do bapaon nalaho mengidahi dokter asibui ia malum Tuhan. Sudah banyak proses yang dilalui Tuhan, tapi lang marna loje ia halani bagas sapor sayon ni Tuhan nahulubi mudo ia ro halani ay Tuhan pasu-pasuhan mahoma dokter na mengobati ia berham guguh pamboto hubani Tuhan asibui ibere obat na marhadomuan hubani
naburit ni Bapaon ase pudas ia malum. Sonai doho age nopa boru sinaga na opname di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Na sonari ia homali Tuhan dalam masa praktek untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Halani galeknya kulani Tuhan opname dia di Rumah Sakit Elizabeth. Halani Tuhan martongko hanam hulubi mutuan. Ase campur tangan maham homali Tuhan. Ase ahana dok ibere dokter. Hita ini memang alok pasu-pasu bamu jana pasu-pasu amai Tuhan. Ase buia sehat jana kembali. Huharang gaul ibagas na merusun tugas domu hubani tujuan ni persikolaan ni Bapa. Sunai doho mage hasoman nami Bapak calon Samas Rogers Purba sektor Pitu. Opname dirawat di ICU Hermina Grand Wisata karena demam berdarah. Bapak genuk do boy tarbahin hamali Tuhan. Ya por saya hanami jana idahon hanami din Bapak. Halani ay Bapak pita hubamu do mahanami mangalop gogoh mangindo pangarupion mangindo hamaluman ase haganupan warga jemaat mune bagas parsahiton bui malum dalam waktu dekat ase bui hanami riap ali Tuhan ibagas na muji pasangapan goranmu marhite ibadah partonggoan sona ege ibadah minggu sonai dohma bani keluarga Bapak Kasinandang pakon inang situa kamaria buru purba juak-juak mudo inangon Tuhan. Halani ay Bapa ibagas kuk tanggung jawab dia Bani Horjani ketika ia dalam kondisi sehat. Buido pe Bapa nalau separaya kon ni juak-juak mo ninang situa kamarion. Secara khusus par sadaun inang i resort Kapes Bekasi. Ase pasu-pasu hama obat ne pangania Tuhan. Si panganon, si numon, sonai ke Bapak Kasinandang. Ase terpudas sehat si dia Tuhan. Ase boy hanami riap tong-tong ale Tuhan. Ibagas nama muji pasangapon goramu nama pasangin. Tuhan bani piga-piga bulan nasalpo ya lop hamdo untung nami secara khusus untung keluarga ni Bapak Situa Herman Purba Boru Sinaga. Neja bani parujung guluh ni Tuhan sedia le Bapak. Jana bani hari Minggu tanggal 27 Februari tahun 2022. Salose ibadah siol mahanami huriamu. Nalau manisi sedia, nalau mabere penguatan humbani sedia Tuhan. Ase margogo sedia ibagas nama dopa konduka yang mereka alami di tengah-tengah keluarga sedia. Por saya dohanami Tuhan, ipakai hamdo hanami, nalaho padirgason sedia, agepe tongon sedia ibagas pusok niur marhite parujung ni orang tua na holong sedia. Sonai doali Tuhan homa bani pesta minggu seksi inang di KPS nalawi laksanahon bani tanggal 1 Maret 2022. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana pengurus seksi inang tonga-tonga ni harimu jauh sebelum tanggal 6 Maret ini Tuhan, mereka sudah mempersiapkan begitu baik. Haganupanin Tuhan alani biar ni sedia bani hamdo tilba, biar ni sedia bani jahub, alani aido Bapa ase ahapen ado ipasir-sir sedia, ase hamoma na tondok bani hadirion ni sedia, ase mampu sedia le Tuhan ibagas nama dalakon haganupan apa yang sudah dipersiapkan, sehingga ketika mereka melayani di dalam pertonggoan, di dalam minggu seksi inang, secara khusus nalau malaksanawan ayam sedia na non majelis Tuhan. Pos dohur nami Bapa haganupanin buido mardalani bagas nadiar halani basturo hamali Tuhan
jana bani haganupan pangidaon ni sidia kuran muma namar sanga marmulia. Terima kasih Tuhan, hanai martongko mau bani pemerintah nami, dari pemimpin tertinggi sampai terendah, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, Judikatif, Sonaidas Sumbani, RW, Pakon RT Tuhan. Bapak, malasur nami Bapak, sonaha tanggung jawab ni pemerintah na idah kanami, hitung-hitungani bangsa nami Tuhan. Buidu dia Bapak, ibagas na bersabar, bani kritik-kritik, bani masukan-masukan na berkembang di luar daripada secara formal Tuhan, jana banyak hal-hal yang negatif yang terdengar disampaikan di tengah-tengah media, tapi malah suhur nami Tuhan. Jadi ambilan dosi dia itu ngatohan nami, terlebih Bapak Presiden Joko Widodo. Keheranan doa nami Tuhan, bagaimana dia bisa seperti itu. Tapi kami yakin bahwa Tuhan yang memampukan dia di dalam menjalankan semua dan menerima semua masukan, kritikan, baik positif dan negatif. Halanya Tuhan, pargugui hamba Tuhan, Bapak Presiden nami, Pakon Wakil Presiden. Sehati sepikir sedia Bapak, ibagas nama terus menerusun keinginan ni sedia nalau mensejarahkan rakyat. Ate dong pe Tuhan tahi-tahi ni siboli sumba ni sedia. Ase hamba tong na membentengi sedia le Bapa. Ase mampu sedia le Tuhan mendobusi haganupan hamaholon hidup pakon sedia. Borsai doa nami Tuhan, anggoriap hampak kon sedia. Ise mana boy mengimbangi sedia. Langadong na boy mengimbangi sedia Tuhan. Halin dorong doham na tetap mabere gogo jalan hawa masu-masu sedia le Bapa. Tuhan ne bata Bapa nami na maginanam negori atas. Secara khusus tongkongan lain pengurus sektor sada ada subani pengurus sektor sia. Talar do ida hamali Tuhan sonaha tanggung jawab ni sidion. Ibagas na manguluhon persekutuan atau pertongguan itu ngatongan ni sektor GKPS Bekasi. Ase bereham hubani sidia gogoh, kesabaran, semangat yang tinggi. Ase bani haganupan panorang pertongguan Tuhan. Bui ilaksanaon sidia ibagas nadiar. Age petongon sipata Bapa langdomu hubani rancangan ni sidia. Ibagas nama laksanahon ibadah pertongguan. Halanya Tuhan, ase hama huma tong na bastu, na mabere topangan hubani sidia, ase bagas hasabaron sidia Tuhan, ase bui tetap merdalan Bapa kegiatan pertongguan sektor itu ngatongani huriamu IKPS Bekasi. Terima kasih ma Tuhan, bani haganupan holong pakon hidup niurmu. Bani haganupan panggumiton nami oleh Bapa, panggumiton di goluh nami. Gati doha nami lolei bani hatamu Tuhan. Gati nando hisap-hisap ni daging nami, ipadalakkan nami. Halanya Tuhan, ase pasal puhamain Bapa, ase talupa nami tong roh hulobimu. Majalo pasu-pasu, tabba pasu-pasu, nadop bereko kamu. Maidok maham Tuhan jalo hama tongko namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Paima ijalohita hatani naibata, naipadas panditata, puji hita Tuhanta, marhitai doding, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Martonggo mahita, i rumahmu nama pasing on tongon Tuhan, Gereja GKPS Bekasi. Riap duhanami kuriamu marlopit tangan marunduk nyuhur. Aima bani pertongguan perdana, pertongguan na perlubei, bani tahun 2022 on. Jana khalani nama sa on tongon Tuhan. Sebahagian i rumah ni bei duhanami aima mandihuti pertongguan on. Terima kasih dia itu pa isembahkon hanami bani pangiring-iring panramotion pakon pakasomanionmu ari lopus ari rosidas bani panorang on boy usihanami tongon Tuhan mamukah pertongguan bani tahun 2022. Terima kasih Bapa, bereham semangat na baru, bereham gogoh na baru, kerinduan na baru humbani hanami ganupan kuriamu. Asebani tahun 2022 on, semangat gogoh kerinduan pasangap konham, lambin marbagal ma bani hadirion nami. Terima kasih matongon Tuhan, bereham parhorason na humbamu. Sihol mahanami mamboge, manangar hatahaguluhan na humbamu Tuhan. Bani hagalekon keterbatasan nami, buhaham uhur pakon pikiran nami. Asihatamu na sihol ondos kuben nami, dasmain bani uhur parbagas nami. Asimarulih mahanami tongon haganupan, bani hata haguluhan, nasihol ondos kuban nami, sehingga hatamuin matongon baparigapan, panondang ben nami, manlakah kon lakah nami, sebagai halak na porsaya. Terima kasih matongon Tuhan, pasu-pasu hamma haganupan hanami kuriamu, aima GKPS Bekasi. Bagas Kristus Yesus anakmu in, martonggo marondos mahanami, dia itu pama bani Tuhan. Amin. Horas mahbat tahaganupan. Horas. Salum. Belum. Hubani nasyam huma haganupan orang tua nami, Bapak inang nama poso, naman dihuti, pertongguan gabungan na parlobei, bani tahun 2022 on, i rumah tabei, halani situasi ta sondahan on, atap ijape hita marianan mandihuti pertongguan on. Horas mabata, tetap semangat, janah ibagas Tuhan hita, mandalani parguluhan on, pos uhurta,
yakin hita ganjang do kuasa ni Tuhan ta nalaho man ramotkon apakon maparmudu-mudu hita. Hata ni Tuhan nasihol ondos kubata bani pertongguan taon ay maibuat humbani Evangelium Mateus mamukah maay ayat Mateus 10 mamukah maay ayat 10 rosidas kubani ayat 20 Bapak inang hitaganup na hinarga ni Tuhan ase ibasahan nami riap hita mangihut-ihut ibagas uhurta. Aipe tangar hanima ma limbaga pasal panabur ay. Anggo adong na manangar hata pasal harajaon ay. Tapi seng ia rusi jadi rohma parjahat ay manrampas. Nadop sinaburhon ay hubagas uhurni. Ay ma na sinaburhon bani dalan ay. Tapi na sinaburhon bani tanoh na batuon ay ma na mambogay hata ay anjaka mitor malas duuhurni manjalosi. Tapi seng marurat ibagas dirini para satokinan do hasaay. Ang gosogop hasusahan atap pangarsik-arsikon halani hataay mitor sangsi do uhurni. Iya na sinaburhon bani parhupi-hupion ay mana mambogay hataay. Tapi tarpisat do hataay anjahaseng saut marbuah halani pakolsohkon ni uhurni bani na idunia on apa halani habayakon si panipuin. Iya na sinaburhon bani tanoh na lambuton ay mana mambogay hata ay anjaha iya rusi gabi saut marbuah adong na 100 adong na 60 adong na 30 lopit. Amen na imadas ni hata ni Tuhan jalohita ma hatani na ibataon marhitay doding nagabe pangakwanta hatamu ale Tuhanku. Hatamu ale Tuhanku, arasihar genanai, say balokot mayurun, anak utoloai, anggose Atanama deari amanabay onjolan lihapon saya ogi. Nasyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Again na siyam haganupan orang tua nami na irumah. Adong dosada pengalaman sanggah pelayanan nalang terlupahon hanami janah ay sering do gabe motivasi inspirasi huban nami tene. Ibagas mandalani pelayanan bani kehidupan on. On sanggah sada pelayanan bani sada inganan. On tentang sada bapak perhangir doon
na siyang Bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Na menarik ihapon kanami, sanggah tarangkat bapaon jadi porhanger, tetulang harus huni hurta, inang sin rumah ni burit-buritan. Janah naburit ni pe, lang naburit na ringan. Maningun masuk rumah sakit on, gati mahujon. Kanay dogi. Rama seba ibagas pemikiran, terganggu ma bapak porhangeron, manguluhon kuriain. Terganggu ma bapak porhangeron, mangaturhon panorang ni. Terganggu ma bapak porhangeron, mandalanhon jadwal ni. Rama sonai ibagas uhur. Na siyang bapak inang, kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Tapi kenyataan ni lang ongga terganggu bapak porhanger on makorjahon korjani mandihuti parsermonan memimpin rapat pakon haganupan horja itongah-tongah kuryain hadir do bapak on age inang ay ibagas naburitan janah naburit ni pelang naburit na ringan tapi boy ibagi ni panorang ni bohi ni pe ididah kuma ibagas bohi na bersemangat bohi na margogoh bohi na berpengarapan lang huma bohi na gale-gale lang huma bohi na mandole lang huma bohi na marungut-ungut lang huma bohi na yah parsuma maautene gabi juak-juak hape sononda sa panjalok kulak ondo nagabe kesaksian ondo nagabe inspirasi ondo nagabe na luar biasa inidah kanami na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Halania haduay tentu saja karena kekuatan firman yang telah bersemayam ibagas hadirion ni Bapak Porhanger on. Jadi memang luar biasa do inidah kanami Bapak Porhanger on ibagas hata ni Tuhan. Sehingga hata ni Tuhan ay menguatkan dia, hata ni Tuhan ay memberikan gogoh kubani, hata ni Tuhan ay memberikan semangat yang berapi-api hubani, membagi waktu menghadapi kesulitan pakon makurjahon horja itongah-tongah pelayanan in. Halania haduay, halani kuasa firman Tuhan na marianan ibagas uhurni. Berarti memang nasyang bapa inang hitaganup na hinarga ni Tuhan. Ang betul-betul do firman Tuhan ay tarsuan bagas ibagas uhurta. Berarti luar biasa kuasa pakorhon ni ay itu ni. Luar biasa kuasa dampak ni ay ibagas kehidupan ta. Bani na merespon haganupan na masa bani kehidupan on. Jadi Bapak Ibu Saudara kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya firman Tuhan mau berkata bagaimana kuasa firman itu di dalam kehidupan kita kalau firman itu sungguh-sungguh bersemayam di dalam kehidupan kita. Bahwa firman itulah yang bisa membuat kita berbuah yang lebat di dalam kehidupan ini. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang misalnya yang percaya kepada Tuhan seperti Job, bagaimana dia seorang yang serba ada, tapi tiba-tiba jatuh miskin, semua habis, kiri kanan habis, anak-anak habis, bahkan dia kena penyakit, tapi karena kuasa firman, dia pribadi yang kokoh, dia pribadi yang kuat, dia pribadi yang tangguh. Karena apa? Kuasa firman yang bersemayam di dalam kehidupannya. On manasihol ipatugah, ipa ondos kubat tatene. Halak na porsaya kuria GKPS na adong ibekasi on. Ase na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Hata ni Tuhan ay bersemayam kuat kokoh ibagas hadirion taganu. Ase aha, buhay kita menjadi pribadi na margogoh, pribadi na tangguh, pribadi na lang urah mandole. Hala nilang tarben lang,
Dunia ini songon roda ni padati kanay doge. Mungkin ang gisukun sonari on inang-inang na siyam emak-emak rado menangis. Kenapa menangis? Menghilang bimoli. Misal ni kanay doge. Nahama menghilang bimoli. Biasa ni buhat-buhat di ban brrrt ni 1 kilo. On paksama tek manektek. Alay lang adong lahu alpamidi lang adong, lahu alpamaret lang adong. Lahu hujan lang adong. Kanay doge. Siapa yang melakukan ini? Tentu orang-orang yang tidak di dalam kuasa firman. Sehingga terjadi mungkin penimbunan dan lain sebagainya. Dia tidak memikirkan. Kanay doge. Ay, masalah sada kesulitan na yalami hita. Di samping kesulitan-kesulitan na legan. Kanay doge. Tapi na siyang bapa inang, hitaganupan na kinarga ni Tuhan, on ma nasihol ipatuga kata ni Tuhan songon topik mingguan ta kanay doge. Kata ni naibata gabi pargogo laho mandalan kon horja. Jadi sihol ipatuga ijon kata ni Tuhan ay berkuasa dotene. Mambere gogoh kubata mandopa kon segala naborot bani kehidupan on. Kata ni Tuhan ay memberi gogoh kubata memberi ringgas niuhur misalnya mandihuti partonggoan, menyikapi segala yang tidak baik menjadi baik. Kenay do na siyang bapa inang hitaganup. Tetapi ang gulang marhidorat hata ni Tuhan ay manokton ay rama songon firman bonih na itanam ito pidalan lang iarusi. Dia tidak menjalo hata ni Tuhan ay urah-urah ma roh kosana masa mandoley. Roh kosa na borat, dumasurungap. Roh kosa misalnya nalang jenges ba ni guluhon, dumamar ungut-ungut. Kanay doge. Halanya ka, tidak ada pertahanan yang kokoh. Lang adong kekuatan untuk mengatasi ay. Anggo damok doho mahata ni Tuhan ay, songon isobut nokan ay, limbaga na paduahon ay, songon bonih na ibabatuan, artini ay dangok do hata ni Tuhan ay. Lang depedas kubani uhur perbagas. On pe urah-urah do. Rado tokin bersemangat ini. Tetapi inpe bersemangat tokin nari mahoma. Kaho. Kanay doge. So na age na siyang bapa inang. Di saat bonih firman ay songon isuan i parhupi-hupion. Kanay doge. Dunia on, kehidupan on, berjalan do ijon ganup kanay doge. Adong nama diar, adong nama sambor, ada kuasa firman, adong kuasa simbolis. Jadi ang gulang bagas kita ibagas hata ni Tuhan, rado urah kita hona pengaruh tantangan zaman on. Rado homa kita urah mandole bani nama saon. Kanay doge. Karena apa? Lang kuat firman ay ibagas kehidupan ta. Jadi ondo nasihol ipatuga kata ni Tuhan, isa do na boy berbuah bani kehidupan on, isa do boy na berdampak bani kehidupan on, isa do na boy misalni songon ambilan na salpuay, ang godong na magigi hubani, ibalas tong na madiar. Ang godong na makatahatay, ibalas tong na majenges. Ang kuasa firman, marhidorat, ibagas kehidupan ta. Kan ay dogi. Jadi, lang tanggung kape na siyang bapa inang, dampak kuasa firman Tuhan ay. Ay do mampen kita marbuah. Jadi, firman on sa sitong ni sihol patugakon, bagasma namin hata ni naibata. Bagasma namin hata ni Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita. Ase, bahat pe tantangan zaman, bahat pe godaan ni dunia on, buhay pe husip ni sibolis, lang halanyay kita taruyun, lang halanyay kita mabawor, lang halanyay kita kalah. Halak na porsaya, songon isobut kanami nokan, ay mabani ambilan bagian na parluwi ay, sada bapa perhanger ay tini. Luar biasa. Luar biasa hanami mangidah penderitaannya dari sudut kemanusiaan. Tetapi anggo ini dah kusabana rado tini iya mahua pelang hapi diron marimbang bapak perhageron. Halay lang tanggung roh sermon
Nakimpe doakan, inang namin lagi sonon, happy dong sermon, bana mahadir doho may zin. Jarak doho ma. Halanya haduay na siyang bapa inang, hitaganupan na kinarga ni Tuhan, tidak lain dan tidak bukan kuasa firman Tuhan yang begitu luar biasa mengguluh ibagas kehidupan ni. Tetuon na itaurhon ambilan taon, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara, kita punya tantangan masing-masing. Nama Poso punya tantangannya, Bapak punya tantangannya, Ibu punya tantangannya, keluarga punya tantangannya. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi itu semua? Tentu ibarat bonih na madabuh bani tanoh na mombur manamin hitaon. Artini, hatani na ibata ay tumbuh subur di dalam hati kita. Hatani Tuhan ay tumbuh subur ibagas paruhuranta. Sehingga boy mahita monang, boy mahita marbuah, jadilah kita jemaat pribadi yang kuat, kokoh, tangguh ibagas kehidupan on. Ang gulang ramatene, mangihut kon zaman on mandoley, mangihut kon zaman on marayo, mangihut kon zaman on putus asa. Kan rado bahat kalak putus asa. Nahamon Tuhan ini. Langdong order lalat, ang guhinaan bahat do order, rado putus asa hita da. Ay masih perlu do hata Tuhan ay, asi ulang kita putus asa. Asi ulang kita mandoley, kanay dugi. Asi ulang kita rayohan ba ni kehidupan on. Nagabisukun-sukun na siyang bapa inang hitaganup na kinarga ni Tuhan, nahado ase kuasa firman ay bersemayam kuat ibagas uhurta. So nahado ase hata ni Tuhan ay secara mendalam mewarnai kehidupan kita. Kan ay dugi. Ase bunih ay ibarat na madabuh bagas tanoh na membur ulang hupar hupi-hupion kalah oleh persaingan zaman on. Kan ay dugi. Ulang songon bani bebatuan, hanya dangkal dia. Ulang songon apalagi bani dalan, tidak ada keinginan. Dong halak dalang adong keinginan ni untuk datang ke rumah Tuhan. Eta pertongguan leba main ni. Eta hu parminggun nih kujin ni. Apalagi huta-huta. Eta hujai lei ya. Songon pandita da sahon ni. Ba main ni kan ay dugi. Dia tidak mau bertumbuh. Ay masih dokosana masa taridah do tongon. Kanay doge. Taridah do lang tarben lang. Orang yang sering datang bergaul dengan Tuhan akan kelihatan bagaimana dia menyikapi na masaon. Kanay do. Jadi hitaganupan na siyang bapa inang. Hatani na ibata paingat kon pagulpahon kita. Ase marhidorat. Ase marday. Ase marbuah manamin. Hatani Tuhan on ibagas hadirionta. Ase boy hita tene. Yakin doha nami, age parhorja, age pangurus sektor, age majelis, ang gudo matertanam hata ni Tuhan ay, pasti ringgas do iya paingat kon pagulpahon, pako naligan. Tapi ang gulang do, iya, sa dia bakwin nini. Kanay do iya, deba nini, pakon naligan. Jadi, ay do na ipaingat, ay do na ipagulpa hata ni Tuhan. Tentu pertanyaannya, so nahado asiboy hata ni Tuhan ay, marhidorat, ibagas hadirion tatini. Anggo Paulus gati makatahon bahwa iman itu ibarat tumbuhan. Bagaimana tumbuhan Bapak Ibu Saudara? Tumbuhan itu harus dirawat, disiram, kadang-kadang perlu dipupuk supaya segar. Jadi iman kita juga seperti itu dirawat. Roh partonggoan, membasah hatani Tuhan. Apalagi sonarion domadong Bapak Sejenta, dupko si iser kanami, hu grup PHMJ sa resort, mitor siluk dotong kuma iser ni ay, renungan harian keluarga. Boy may pukah kita on, di tengah keluarga kita. Kita akan melihat hasilnya. Karena itu kita bangun iman keluarga kita. Semakin dekat dengan Tuhan, pasti hasilnya juga akan luar biasa. Jadi Tuhan mamanupaki, Tuhan mamakasomani, Tuhan mamanramot kon hita ganupan na siyang bapa inang salinari bahwa hatani na ibata ay margogoh tumang doay ban ni kehidupan ta. Ibagas mandupa kon haganup na masa halanyay ase
Tongtong mahita lambin orot, lambin setia, dan setiap saat selalu rindu ay bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan masu-masu, Tuhan mamanramotkon, Tuhan manupaki hita ganupan. Amen, martonggo mahita. Terima kasih dia itu patongon isembahkon hanami bamu Tuhan. Hidup ni uhurmu do guluh nami. Boy hanami riap di rumah Tuhan. Hidup ni uhurmu do on. Terima kasih ma bani hatamu na dop undos kubenami. Asibani kehidupan on lambin ringgas mahanami. Membogay hatahaguluhan na humbamu. Asilambin songon bonih na isabur bani tanoh na subur mahanamion namin manjalohon hatamu, merindukan kehadiran hatamu. Asiboy berbuah, berdampak hanami. Itu tongah kehidupan on. Holong maham tongon Tuhan. Marpasu-pasu maham. Pasu-pasuham haganupan hanami kuryamu na adong igi KPS Bekasi, lang adong nalingot, lang adong naponop, humbani panonggormu, Tuhan Maha Tahu. Terima kasih ma Bapa, terima kasih matongon Tuhan. Ibagas Kristus Yesus anakmuin, martonggo marondos mahanami, dia te itu pa ma bamu. Amin. Puji hita Tuhan tamar hitai doding, ulang ham mabiar. Sangaman doding hita, patupu hita galangan ta dua kantong, patupu hita hulobe tene. Ulang mabiar ke ulang hambowi lawan makhluk dunia. Tuhan Yesus benamba terbatarmu, taludo kuasai dunia. Baina sonang geram baina marsi, ulang das rupa hamar terima kasih. Sai sitong do padan di Tuhani, lau madaron dosa dunia. Sai pabulus maur mudaina, sai pabulus maur hamba pa, sai kawakon matuhan Yesusi, ulang hamsoya manjaoin kadu. Kuria na hinaholongan, hatahon hitama pengakuan tak. Hatamu do rigapan bani nahehu, anjahapan ondang bani dalanku. Saya horjahonon kudo harus umum ham Jahoba. Hasaksianmu do hubahen pusahakku, sadokahni dokahni. Anjaha senganjai manirpang au, usiamun barang usiam bilo. Bamudo ham Jahoba hatak haguluhan. Ukap do uhuru lahau makorjahon aturanmu. Mandopakun Jahoba do haluahon bata.
ondoskon hitama galanganta hubani na ibata martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata parholong atay anjaha par idop niyo hurbagal. Puji-pujian apa terima kasih ma sembah konon nami bamu. Halani dom maondos hatamu benami. Sai pargogohi ham hanami mandalan kon in, baniguluh nami si ganup ari. Sai pasu-pasuham mahaganup juak-juakmu. Nagabe parhiteanmu padas kon hatamu. Hubani haganup jolma. Jalo anjaha pasu-pasuham magalangan, na sinombah kon nami on lako manupaki horja ikuriamu. Aselambin rarat ma hatamuin. Paingat ham koma hanami pasal tanggung jawab nami. Itungah-tungah ni kuriamu sonai koma keluarga. Pakon masyarakat pe. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma galangan. Pakon tonggo nami on. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo, nayajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Hamba panani na naguriatas, say pinapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosu ni hurmu inagori tungaon songon na inaguriatas. Bereham benani sadarion haguluhan ari-ari, sasapkam madosa nami songon panasak nami, banidosa ni hasoman na mardosa dupak kanami. Ulang hanami buhay hampa parlajuan. Paluham hanami bani pangago. Ay hamdos simada harajaon. Pakon hagugon. Apa hasangapon sa dukani. Amen. Jaloham mapasu-pasu. Humbani Tuhanta na ibata. Idop nuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakunholong ni ate ni nai bata bapa. Apa parsoran ni tondoy na passing ma. Makasomani na siyam haganupan. Amen. Amen. Oras mabata ganupan. Oras. Dos kumaba ni PMJ ta. Pasingat kon pengurus sektor pakon jemaat menjamu. Salam. Horas tabat taganpan. Oras. Horas mau bana siam haganupan. Ya, huria GKPS Bekasi na yaholongi hanami. Na yaholongi Tuhan Yesus Kristus. Budarion dom masalose ibadah pertonggoan perdana sekaligus pertonggoan gabungan mulai sektor sada das hubani sektor sia. Malah suhur terpuji ma Tuhan jana minggu naro ilaksanahon ma pertonggoan rumah tangga bani sektor nibi sektor sada pakon sektor 9 halaniai diaruhur nami hubani siam pangurus sektor sada das hubani sektor sia ondosma bari nasiam kegiatan
pertonggoan setiap hari Jumat. Pos dohur nami, ibagas gok tonggo doha nami sonai pakon huriein. Si margogo na siam, ibagas namakobason, kegiatan namarhadumuan, itong-atongani sektor sada das subani sektor sia. Jana bani hari Jumaton, halani minggu seksi inang, totu inang non majelis do na mangidangi sesuai informasi ni pedas ni pengurus harian seksi inang humban nami. Halani ai ase pasir-sir na siam ma harian na siam nadop ipilih na law mangidangi. Ase diar tongon mardalan horjain ibakas na diar jana lambin marsangap Tuhan marhita pangidangon ni seksi inang di KPS Bekasi. Dan sonaima untuk seterusnya kegiatan-kegiatan di sektor jana ibagas pengarapan haganupan informasi yang diputuskan di jemaat pada saat sinode jemaat doma ipaondos sembari nasiam pengurus sektor jana nasiama nalau ma sosialisasi onai itong-atongani sektor tabi. Yakin dan percaya bahwa tidak ada yang susah. Ya, tidak ada yang susah ketika kita bersama dengan Tuhan. Domu hubani ambilan di bawah pada tanapkan bahwa kita harus membuka diri untuk mendengar dan mengimani dan makorjahon firman Tuhan. Sonaima atamban nami, terima kasih ma Tuhan amas-masuk hidaganupan. Horas mulai mahita ibakas damai. Ya, pertongguan perdana taboringon, adong do isya pun hita nasongon makanan ringan. Jana hanjon mahita mardalan, langsung hupitu, jadi hijai ma ibagi holi nasongon konsumsi ta. Sonaima salam sehat mau bata ganupan. Horas.